Black no sugar Bar is kind of sweet. And they like commented on it. Dear reader, day 4 of being on the tear. Didn't think we could stomach the grub, but couldn't leave Galway without giving this place a visit. Worth the wait. Regards, some very hungover Cork people. Cork for Liam, 2k to 24. Cork for Sam, 2k 24. And this is on. Hamid Dírach Inné, breakfast, no brunch ihe in Ardbia. Bhí sé blasta, ach bhí sé aonanta costasach. Bhí bíochlar specialta acu de St.Patrick, so sin an chúis. Ach ní €1 full Irish, agus ní raibh an rodon. Ní raibh ispí na wine. So rahan arás lá eile mar tháinig mé an bíochlar líne agus bhí sé ní sia. Ach bhí ahan rud blasta agus is caife gláte é, so mála mé ach lá eile. Hatan sé lá? Yeah, hatan sé. Yeah, bhí runneart aisteach ag Brianna, like bullying boxty. Ach bhí sé blasta a rís, you know. Agus tá ma aniu clúise ó Tipperary Hill orm represent, you know. Agus tá salted butter ormsa. Unspida. Yeah, cheannaigh sí é sin inné sa spidéal. So inis táid ag siúl chun an paráide echa le mórthúil písaide mar níomad ráthóga le chlúite agus daoine glóirithe. So Daoine disco generata. Yeah. Lá St.Patrick in Nailíomh ar Island táid nervhí seo. Ach Ach tá peglin, so tá siúil ná. tá peglin drochún. And Bonnie Haynes. Yeah. Oh. Táimeann seo níl réir aonanta agin a tá tripod agam, so arcam ar na físeáin inéadú iad a hafaú ach cudéad a bhharil faoin mórthúil an bhfuil sé rá taim ar tú go bhfuil sé. Yeah, no. Yeah, I mean, níl duine bhí spreadal. Well, tá. Yeah, no, ní raibh cinn sé cé cad a rá chuéis sin. Well, tá sé go luath. Yeah. So, the electric cannon, ní mai cinnte inis ach nuair bhí mé níos óige bhíú an mórthúil ar siúil ag an 3 o'clock agus
you know, bhí daoine alta faoin am sin ach Má tá níolta an sin. tá fáibun. Níl sé mar dhéar le go Yeah, inis tá go leor brata an ní ec ec an brata chun an all agus tar brianna ag cuairtú brata an chaháin. So oh yeah. Yeah. Ceannaigh a chairde go dtí bliain eile go dtí an bhliain seo thugann thankful. Níl an lá ach ag tosú agus táid ar an bhal inis go dtí an seatáirne mar tá Guinness de dhíthrain. Táid ag iarraí Guinness ach tá Guinness de dhí ar an fásta. So caithimid drawing the shamrock, you know what I'm saying? Ach bé ahan táirne pládithe. Go níirí go Galway ar bhain tú soltas do chéad uairthúil in éireann ar lá St.Patrick. mé go ra méid bringláidí. Cúpa ó léidir go ra tramlí agam mar. Bhí cúpa rud scanráin. Bhí an bhain sin mermaid bhí an níl mé cinse ach bhí sí scanrúil. An tígur bocht. Is breag ar nach. Níor bhaith Guinness Seo a céad lá St.Patrick in Éireann, so she doesn't know what she's in for. Can I just get like a green heart here and there? Yeah. Or wherever you think it looks right on my cheeks. Yeah. She was like, No. Thank you. Yeah. you're like, Blasta. Breakfast blasta. Bhí sin faoi deara an seo tá níos mó áitina cardio le mádaí. Yay! Táid a gol go plomás inis chun cupán cafa a aisle. Into the swing of it. Hi, an diglan order in Gaeilge? Bhhaith lom.
Beidir latte le bagne harca agus Ceannaigh. Oh, went to the mock? No, Bhaid an fan an seo. Oh, here out. Ah, so she go home. Well, so she just gur bhfuil mé le an sin. We were like, no, okay, so. A vlog, yeah. A vlog for YouTube. Oh, amazing. Yeah. Gaeilge and McCree. I'm not gonna remember that. Sandra. Yeah. I haven't had one of those in a long time. There's actually a Rodney store down there. Oh yeah. The Rodney store, yeah. Yeah. Blast 'em. Garlic parm. That's like home Americana. Maybe 3 minutes. I think you told the wrong Garlic on top, Mark. Garlic, yeah. Perfect. Just garlic, no parmesan. Perfect. Even better. Why is it green? Parsley. Oh. Fresh parsley. I'm more worried about my, To that glass air, mar tá parsley on. Tá flange. Tá sé cóte. Dús flash me an tamlan agus bhí sé blasta. Ach an sin roi sé ma teanga. am I right? Blasta agus sasta. Kidding.